Inyandiko z'Umuryango w'Abibumbye n'iza Leta Zunze Ubumwe zasibwe. Ihishwa ry'ibyaha byakozwe na FPR ryatangiye na mbere y'uko FPR itangira inshingano yahawe n'Akanama k'Umutekano ka Loni mu kwezi k'Ugushyingo umwaka w'1994. Inyandiko zabonywe zikubiye mu madosiye ya Loni n'aya Guverinoma ya Amerika zagaragaje ko USAID yahaye akazi impuguke yagombaga gukora iperereza mu burenganzira bwa muntu Robert Jackson, imushinga gukora iperereza inyuma y'imirongo y'urugamba rwa FPR mu izina ry'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Ibyo biba mu mezi ya Nyakanga na Kanama umwaka w'1994. Niryo perereza ryonyine ryigenga ku burenganzira muntu ryakozwe mu gice cyagenzurwaga na FPR mbere, mu gihe na nyuma y'intambara. Uwakoze iperereza Robert Jackson yamaze igihe kigera ku byumweru 6 mu Rwanda. Raporo yashyikirije umuyobozi w'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku mpunzi Madame Sadako Ogata yagaragaje ko FPR yicaga ibihumbi by'abasivile buri kwezi hifashishijwe uburyo bwa gisirikare bwo kwica. Muri iki gika USAID ivugwa ni urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe iterambere mpuzamahanga, rya rindi riherutse gufunga imiryango mu Rwanda. Naho ibi by'uko FPR yicaga ibihumbi by'abasivile buri kwezi, umwanditsi Kapiteni Amadou Deme avuga ko yabikuye mu magambo y'umutangabuhamya wiswe D.K. Akakoni 112 watanzwe n'ubwunganizi bw'abaregwaga mu rubanza rw'abasirikare rwa mbere rwahawe nomero TPIR agakoni 98 agakoni 41 agakoni T, rwaburanishijwe ku itariki ya 16 Ugushyingo umwaka wa 2006. Ubwunganizi bwagaragaza ubutumwa Shahar Khan yohereje Kofi Annan nk'uko bwagarutsweho muri raporo yitiriwe Jackson yo ku itariki ya 14 Ukwakira umwaka w'1994. Ibivuga muri iyi raporo Jackson bisobanura mu buryo burambuye ubwicanyi bwakozwe na FPR byashyikirijwe abakozi bo ku rwego rwo hejuru ba Loni barimo Madame Ogata, Kofi Annan n'abandi, ndetse n'abakozi bo ku rwego rwo hejuru muri departoma ya leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Brian Atwood, George Moose n'umunyamabanga wa leta muri icyo gihe Warren Christopher. Inyandiko y'uwari wungirije umunyamabanga wa leta ku bibazo bya Afurika George Moose yamenyesheje umunyamabanga wa leta wa Amerika Warren Christopher ko FPR yari irimo gukora ibyaha by'intambara mu gihe iyi nyandiko yoherezwaga, ni ukuvuga mu kwezi kwa Nzeri umwaka w'1994. Yagiraga iti: itsinda ryashyiriweho gukora amaperereza, ni ukuvuga Jackson, ryakoze akazi karyo mu mezi ya Nyakanga na Kanama umwaka w'1994 mu Rwanda. Byagaragaje ko hari ukubangamira mu buryo bwateguwe uburenganzira bwa muntu bikozwe n'ingabo za guverinoma, ni ukuvuga FPR APR, harimo ubwicanyi bwateguwe neza bwakorewe mu majyepfo no mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Iri tsinda ryanzuye ko ingabo za guverinoma, ni ukuvuga FPR APR, zizi neza ko uku kwihorera ku basivili b'abahutu gushobora kubabyarira ibihano. Hashingiwe ku biganiro yagiranye n'impunzi cyangwa abantu ku giti cyabo, ikipe ya HCR yanzuye ko hari hadutse uburyo bushya bwo kwica. Abasirikare ba APR bateguraga inama n'abantu bari barakuwe mu byabo n'intambara kugira ngo baganire ku mahoro no ku mutekano. Iyo aba bakuwe mu byabo babaga bamaze gukusanyirizwa hamwe, abasirikare ba APR bahitaga babiraramo bakabica.
Hejuru y'ubu bwicanyi, abasirikare ba APR banyuraga mu ngo zose bakubura, bagahiga bukware ababaga bashoboye kwihisha nabo bakabica. Inzirakarengane zicwaga hakoreshejwe amasuka mato, agafuni, kurundanyiriza hamwe bakabura umwuka, gutemagurwa hakoreshejwe imihoro cyangwa gutwikwa. Nubwo bwose abagabo bari hagati y'imyaka 18 na 40 ari bo bari bugarijwe cyane, abana bakiri bato n'abageze mu zabukuru nabo ntibareberwaga izuba. Iri tsinda ryagereranyije uko abasirikare ba FPR hamwe n'abo bakoreshaga b'abasivili b'abatutsi bicaga abahutu 10,000 cyangwa barenga buri kwezi. Abasirikare ba APR bakaba baragaragaye mu bwicanyi bw'abarenga 95% by'abishwe. Itsinda rya HCR ryavugiraga mu matamatama ko intego y'ubu bwicanyi yari gukubura hakarandurwa ubwoko bw'abahutu mu bice biherereye mu majyepfo y'u Rwanda kugira ngo hatuzwe abatutsi. Ubwicanyi kandi bwagabanyije ku buryo bufatika abagabo b'abahutu, bunaca intege impunzi ngo zitazagaruka kuburana ubutaka bwazo. Ikinyamakuru Le Monde cyasohoye inkuru yo ku itariki ya 10 Ukwakira mu mwaka w'1994 yavugaga ko raporo y'ibanga yageze kuri HCR ivuga hari harishwe abahutu 30 muri ubu bwicanyi bwiswe gukubura.